Bjale gona kutuki mphela le gona go hlakile gore ANC ka Limpopo e thekga mopresidente Cyril Ramaphosa le boelela maloko a ANC ka Limpopo a kopane ka polokwane go ahlahlamano a mokgatlo le melawana go lebeletše khonferense ya go kgetha boetapele yeo e thomago mo mafelelong a beke yena. Mongwaledi wa ANC ka Limpopo o re ba ile go romela dikemedi tša go feta 500 go tšwa makaleng ka profenseng ka bophara. Limpopo is preferred top 6 is President Ramaphosa, it's Paul Mashatile as Deputy President, it's Stan Matavata as National Chair, it's Comrade Ndumiseni as the Secretary, and Comrade Nomvula Mkonyan as Deputy Secretary General, and Comrade Bejani Chauke as the Treasurer General. That is the wish of the branches of Limpopo. Modula stulo wa ANC ka Limpopo Stendi Mathabata yo le yana a hlokotšego go phenkgišanela maemo a bodula setulo bja bosetšhaba o re makala a nyaka gore molawana wa go ipeela ka thoko wa ANC o lekolwe leswa goba o fedišwe. Re nyaka gore molawana o lebelelwe leswa ka gore ga re tshepi o ka re o kgonne go fihlela tše o bengwe nyaka o di fihlela. Instead tše re di boneng di direga ka gore molawana ole o šomišwe bošaedi mo e leng gore o bo šomišwa go lwantšha le batho ba e leng gore ba bang ba ba sa kwannago. Mathabata ka go le lengwe o re profense e ipiletša gore go be le maloko phetiši a šupa ANC e le ge ba tlaleletša motlatša mongwaledi pharephare wa bobedi ka gore yo mongwe o tla lebana go tša dipolotiki gona yo mongwe a lebeletše go tša taolo. Nna ke Koketšo Motao wa ditaba tša SABC Polokwane.